ریوبریا ساخلمی هولر دی کنفرانس که نوچهیدا آمار و چالاکیین خوین سال 2015 دا انجام داین اشکرا کرن. لبرانبر بردوامی شو روزو 24 کاتژمێری و حوت ڕۆژی هەفتەدا کە ئەمەش ساڵانە بەڕێوەبەرایەتیمان بۆ ئەم بۆنەیە هەڵدەستێت بەڵسەنگاندن و پێداچوونەوەیەک بەکارەکان تا لە نزیکەوە ئاگاداری نیشاندەرە سلبی و ئیجابیەکان بین کە هیوادارین حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی بە شێوازی نوێ و بە دیراسەتی پێشنیارەکانمان بڕیاری دروست و بەپەلەی لێ دەربهێنرێت. دی سال 2015 دا زیادتر 4 میلیون کسان سردان نخوشخانه هولری کرنه و 74,000 خطابی هاتی نکوتاندن و درزی ل 953 حجیان هاتی دان. هرچند دی سال 2015 دا هفسنگاندن به سال دی کمتر درمان هاتی ندابین کرن. لوزیر ساخلمی حکومت حریم کردستان دیار دکرد سال 2015 سالک آتشی غیران بو بله به بزاف اماندیبونان وجدار و کارمندین ساخلمی و براتیان هف آوای همی فرمانبرین دن ین دزگه ساخلمی ین حکومت حریم کردستان بسرکفتی بونه ره هم بر خدمت گزارین ساخلمیه. و سالی 2015 او سالی پر بو لقیرانی قرسی دارایی و ژمارەیەکی یەکجار زۆری ئاوارە و بەردەوامی شەڕی دژە تیرۆریستانی داعش. بەڵام سەرەڕای هەموو ئەو قەیرانانە بە هەوڵ و ماندووبوون و دڵسۆزی پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و کارمەندانی تری سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەتان هاوشانی سەرجەم فەرمانبەرانی تری دەستگا تەندروستیەکانی کوردستان سەرکەوتوو بووین لە بەردەوامیدان بە خزمەتگوزاری تەندروستیەکان. جلوی خوبه سروکالج ناساخلمی پارلمانی کردستان ناراضی بونا خود درباره لسر راگهاندن وان توماران و دیار دکد چندین کسا سکالا تومار کرنه جن خوشخانه و نوشداران و چندین که مکاسی هبونه لی آماچا پینه هاته کرن. کالی ردا پشاندرا تنها پشاندانی کارو چالاکیکان بو پشاندانی هندی هنگاوی باش بو کنابیان کشی اما لهرمی کردستان بعام لهم سکتر کان دا و بتایبت تندرستی دا اویا که لسرجم کنفرانس کامان دا پنجنا خرتا سر کمکوری کامان پنجنا خرتا سر حلقان من لبرو پیما ونا بتا چارسر یاخود هنگاوی کی باش که لگل ام هلاکی یا خود ام بودیش که تیدا صرف دکره. هرچند چندین آریشن ساخلمی هبون و چندین کسان جان جدز دانه جبر خلطی نوشداران داده منشترگریه دا لی آماجه به چشوان نهاده کرن. ارج بو سالا بهت و چاره سر کرنا وان آریشان هلگرتنه آنجی دوید وان پرسان بیدنگ بکن. ایاس عبدالله NRT هولر.